Blom o hlahelletse ka pele ho lekgotla la magistrata la White River pejana ka jeno mo a neng a qoswa ka peto ya ngwanana ya monyane haholo dilemong. Menyenyetsi e kuma ha lehlatsipa le dilemo di 14 le le mmeleng. It's disappointing that you have a system you have a community that harbors such people. You have a mother who never engage the other mother. That here is your child in my house. Maya Blom o boletse ha bobedi nyeweng ena bo le molato. Discriminated my son's name without seeing him being proven guilty. They in fact made him guilty in the first place, taking the law into their own hands. Kantle ho lekgotla la magistrata ho ne ho rena kgalefo le tsitsipano ditho tsa DA le EFF di ne di piketa mme di boletse ha di swabisitswe ke qeto ya lekgotla ya ho fa moqosuwa nyeweng ena baili. The biggest problem we also have there is the drug issue. Because of drugs, our children at early ages, they become sexually active, and we feel that it's the justice system's duty to intervene. I'm going to stand firm and support the family until justice is correctly served. Lehlatsipa nyeweng ena le sebakeng sa polokeho menyewe ena e khutliseditswe morao ho fihlela ha kgwedi e tla nyalwetse e tla be e hlola matsatsi a 22.